perlok sesi simpan kena ka video ngakwa pan patai pi ka bede berkatu ka post ka ba sispa san perlai teli ki post ki palai na ka panta ka post secretariat administration department te ka tu video ngai ba sipon ki nong keli ki ba ong pas class ayu para apply ka post na ta apply na ta kumno para apply te ngan kantu ye pi perlok baik ba ya ka video hatu berkut kana ma pen sutu te hang ne ngan batai pi sesi simpan kumno ban apply ban apply ban pas kelas ayu ban last date kan notar ban apply kani kadai kan notification ka bay de ban katai ka post ka ba ngala apply men kani ka to ka video ki dan ki perlok ki ba klem sapa ya ka video tharai hadu ban kut te phim da yo so bahare ya ka last date jong katai ka post kumbang la ong ba ka last date jong katai ka post kan long ka khat pratarik banai September ara jarar punru kani badon ruki ba comment ba mentoy shu ban apply namar ya kini ki post la dep tap da ki bru jong ki ba he te perlok mo ya kata te ngim la ban ong namar ngaru ngam dei te ki bru jong kum kita te ngashpun mi ya kana ka video kum sipanta pan ya samlang ya ka jing tip ka be de ber ki kam ki balai shifi ki perlok per jor ki badon kam le se ki ba don kam ban wat kam wat jam te kum ta ngashpun mi ya kana ka video te phim dei ban perkhat sniu ba nga dei ki bru jong kita ki bahalor te kawai ka comment ba ong kum ni wat jupun mi khubor thok mo bro te perlok ba ro ki video ki pangapan mi kana ka channel kim dei ki video ki pathok ba syukor mo ngan ya thu ipi te lada ngam yo ya ki jingtip ki bati kana ngam jusim kelumar na kino ki notification lemda ngam da tip ti kana ba kalong ka ba sisa ne ka bum sisa dengan si itu ipi kat ki video ki bang apply kana ka channel kim de re mo perlu ki pathok ki basyukor ki de be ki basisa like satang da phim tip pin like apply satang kata re kat ki video ki bang penmi kana ka channel kim don re kita ki pathok ki basyukor te hang ne like apply te pe ngan ya thu ipi lada phimbon pan apply da lade da ka mobile phin lek Google Chrome enda phila dap click hang to Google Chrome phin type hang to search Google or type URL phin type RPA enda phila type RPA hang to kala me ketuka link te phin sa click ya ketuka link enda click nang to kawan hang ni lada phila dap register satang ban apply phin klik ya kani ka bahapo te lada pi klem pat le register pidang mun pan register thamai kemun ba phin klik hang te kan chang ska pun tho to apply for newly advertise click here to ska pa tho blue phin klik hang ni ska pa tho blue te mun ta tung pik kan klik hang to dala klik hang to ka alam sha ka chaka ka ban sa pendap yaki kerteng slow ba kan bro kan ya lam ha kan ka chaka te hang ni ngan zoom hang ni ti to pa yang to mo te pio i hang ni chika ba tho register hang to click register lada pidang de iba thamai pi mun ban register mun ba pi ban click nang to chika ba tho register te man ta to ngan click hang to ka poi kum ni te hang ni phin sa pandap ya ka kerteng ka chong phi hang ni nang ta ka email jong phi hang ni nang ta mobile number hang to password hang ni nang ta confirm password hang to nang ta captcha hang to nang ta sa register hang to te dala dep nang tu kan sa yalam ka wi pat ka chaka te la ta phinang ban le phila ban le na la ti tang ba la ta phi shile da mobile ka samsung e pat ka ban bu yaki passport size pat kum ta tar te kan khamba ba phin le ki dukan computer ki badon ki marjan snong jompi khnang ba kan kam sup te na ka banta kitu ki bala da register shuklik be na kani ka link kani tinga tharai ba kitu ki bala da register ki la tip shuklik be na ka link kani enda phila da bang to phin panda be ka kerteng ba phila da register hang te kanjang nang ta sa pandap ya password nang ta sa pandap ba ya kitu ki dak bar ki number nang ta sa login
Te na kapunta kitu ki bala ada register kapau hukum ni klik hang tu mene te ban apply su klik bi hang tu apply online. Klik hang ni kasluwa katakan. Te hang ni pinsa klik hang ni ha box. Klik hang tu jit ya kana post ke ba phi apply hang ni. Na do nang ti district selection committee Southwest Kasihil district selection committee West Jaintian kumta terter te wat ya ketuka post General Administration Department Meghalaya Shillong kalau bandai kani. Bandai ada tu. Sekretariat kani kita kini apa? Kini ki post ki balai. Ata kumta satik kini ki post kawe. Apdan kini la dapat apply boro, pintik boro la dapat apply kawe, tik kawe. Kumta. Te pihak banjit we ka sentar na kini ki box. Ki bodon hang ni sentar ayu pi murwan pendap cibuno sentar Shillong pi pendap Shillong. Te hang ni kawe ke box ru la dapat Shillong pendap Shillong, pi tura pendap tura kumta terter. Te hang tu I apply. Te kan saya lamsa kawe berkepanta ke pihak bansiu. Te kini ki step ki ba deban ya ha kawe deban apply. Te mentangan pai biang hang ni te kitu ki perlu ki bakli hai apply te kemud ba pila ba apply tang lembaga phone champi la da pila da register la da claim pad da register pila ban right asai ba khnang ba kila ban upload ya ki passport champi bat baro ki documents ha ka por ba pile register nang ta ki ong choose send ka link ba tamo te ini ong send ka link si ba nata ni way ong don kam code ayu te ki code hang ni ngala tho hak ne ka comment section ong perlok le si ngam la apply hak tu pila puli tu nata ha ka bayade bar ki documents certificate school nata marksheet classic lani 7 lani 8 lani 9 10 kanang biasa su la pidang ki banang kam sajrong lele nang ta birth certificate epic Aadhaar kumta tertermo ban le register kam ro ka passport ko changphi kita ki jingdon kam hak ba pin le register mar pin ha ban le register chwa pin la ban apply claim dan le register chwa ngalabu ya ka link hapo ka description hapo jang ka video tinggal send ro ya ka link ka comment section nang ta ini iwe ong pen apply lem se ba yanga te nasuang ipi ba sumpawar so nomor ba ha kene ka sa jonga kam rapiang bara kana rok no ka taw pidan ki perlu ki ba apply nga persang ban apply tang balong ka slow plar kana rok te ka cencar ba te ngasu suggest ipi kan kamba ipi ba pin late ha kidukan komputer dukan cyber kana bakan kam kloi mo adukan te nomor ba ki kam klain kanet te wat sangai te sale sitom balik ya kidukan komputer mo wat sangai nada kalong ka kambang kada vok ngaru ngam ndre banga ngam tre iban panle talong ba kachka chunga kalong ka duna ka ba kana vok ta ka ka simsi ba te kitu ki perlo ki bakali banong ba sen kaling ba ngan apply kum kani ka comment bala comment ini iwe ba ni ikong itu te ngan su YouTube ipi bakaling ngala debu ha kane ka description jang kane ka video te hang ni pisu klik pena kane ka title ka pangabu ang to nang ni da klik nang to kan alam hang to te kang hang ni pin sayo ya kaling ka pangala debu ha kane ka box kane te nang ni pisu klik pena ka to ka link kalai alam sa ka chika ka pa pimut ban apply ya ka te ka post te ngatarai pila ya sai te lada dangdon kinu kicing pom sai pila ban keli te tang kawai perlo ka banga kwa ban karpan bar kentu yipi ki perlo no pait ba sobha
wat nomor kat mo wat nomor kat ke pas New Zealand nguk sakum kani kawi ke komen ke patho la dap apply lupa hadin saben mi kubur te to compare perlok namar bak mo ban apply kam ke ngan siwang ni pi ba la manga ngako ban apply kam ngaru ngala ban apply pi ru pila ban apply te henry ya ka post ka bangin sayo adin ngam ban tip ka syong ha ka jing trisi tom junga jong pi mano ba napdang jong i bangin sayo ya ka tega kam namar ni ha ban le ya ka exam lar ngila ban pulikot te hang tangin sayo te kunta terter te wat nom so phere kata te tang ka wei ba ngimut ban apply apply ka post te ni ban apply bai la da ngim ban don kam ban jam ta do perlu ngakan tu ye pi te haba don kalat don ka opportunity so hasim ya ka tresitum namar ka jing tresitum kolong ka wei ka bakong santam ble ya rap ya kita ki tresitum de la da pi tresitum hang ta pila ban yo ya kan ko no ka jing tram jam pi te tang kini perlu nak ka jing pensai na kaliang jonga te gitu ki perlu ki ba ong ba sumba ban apply te perlu nganya tu sai pi kanan bo kam na piang ba ku mangala ong mane ka kasa ka jonga te sumba war so ie sumba lai ya ki dukan komputer ki badon marjan sinong bat pi nomor ba ka kambiang hapo komputer ban upload ya ki passport ya ki dokumen kum ta termo nota kitu kiba ong ban apply na po ka mobile ru ngalabu ya ka link hak description ko mangalap pan mani te sa klik ya to link ko ngalabu te pin sa yo sa lam sa ka jika ka papi mo ban apply te tang kum ta perlu ngin si ya kendu akan next video ko play sibon